تومتبارن کشتنا هر پنج اندامن دو مالباتن هرما کردستان دناوا تدبیرن اولهیه ده بو دادگاه حاتم و گوهستن. لچارمین دادگاه سزای گران دی یکم رونشتن ده هر دو تومتبارن سرکه فارس آ او عبدالله که کو باوه که زندانی کری تندارزاندن او سه تومتبارن کو ته ایدا کرن آلیکاری کرنه هاتن دادگاه کرن. در رونشتن ده فارس آ او عبدالله که هفدو بو کشتن هر پنج کسان تومتبار کرن. پارێزەرە ماڵباتان گوت ji bo zerarkirina vê bûyerê de kar bikin û ew dixwazin bizanin ku ev bûyereke siyasî ye yan na. Olayın arkasında siyasi sahiplerle işlenmedi. İfadeyên tohmetbaran wekî yên berê bûn. Wekî ku ev bûyereke kuştin û şelandinê ve behs dikin. Lêbelê me xwast ku dadgeh li ser vê bûyerê lêkolîneke berfireh bike û derxîne holê ku gelo ev bûyereke siyasî ye yan ne. Me xwast ku hemû delîlên bûyerê bêne komkirin. Hemû qurbanî jî ji serê xwe hatine kuştin. Gumana me heye ku ev bûyereke siyasî be. Faris A di îfadaya xwe ya dadgehê de got ew biriya Abdullah K ji aliyê hin kesên ku dibêjin ew zilamên dewleta Kurin ve bi kuştina malbata wî hatiye tehdîtkirin û got Abdullah K ew her pênc welatî kuştin. Lêbelê Abdullah K jî Faris A bi kuştina her pênc endamên malbatê tûmetbar kir. Hin endamên malbatê jî beşdarê rûniştinê bûn û di dadgehê de îfade dan û gotin. Ew bawer nakin ku ev her pênc kes ji ber pere û diziyê hatin min kuştin û difikirin ku hin destên tarî di nava bûyerê de hebin. Kesikaret yani qurbaniya bêjin muhamiyet me jî ceget ser hindê kir ku ev kesê tenê ev mujrimê tenê evet ev tawanekirî ku celsayekê me dîtin ev rastî ne ew kesin. Wasa me dîtin jî ku ev ne ew kesin ew kesê vê encama vê tawana hindamazin encam den illa هندك كسان دي هنا أذا بال داينا وأذا يعني دفع داينا أم بيجين أذا قاتل مأجورا يعني باختصار أم بيجين أذا قاتل مأجورا وأذانا بارا ورقة كده مقابل ذي جريمة دفيت أو بين سزادان ببنا عبرات بملتي شاندا دادگاه بریاردا کو حتی رونشتونا دویم لیکولینا لسر بویر برفرهتر بکرن. تومتبارا بناو چیدنبه بو رونشتونا دویم به آماده کرن. لسر همو حساب بانک و پیوندین تلفون تومتباران لیکولین بکرن و جهرما کردستانی درباره هر سه تومتبارم که هاتبون بنچاف کرن ده پرس بینه کرن. داکو که ماسین دوی دوسیای ده بینه تمام کرن و بینه جیبجی کرن دادگاه بریار داکو دانشتنا دویمین جبو 20 ماه 10 یا 2023 بیتا پاشخستن. حتی ویده میجی مالبات دخوازن کو او کسین کو گرتین زندانی کرینه هر د زندان ده بمینن و اگر هن کس لپشوان هنجی او جی بین دست نشان کرن و بین سزادان. حسن کاکو کردستان 24 مردین